Hello, tuni cookie channel vejo si na bon vin lim na hikin ovin tuni a hi chi topic ng hi mangcha a holim na hin nei kin no hitin ti chu India te hin hand grenade tha khat an sim do ve ti jong chu mo a hi chi ama hon hand grenade an sim do pe no hi multi mode ti a jong ki he a hi chi multi mode ki ti pen chu a hi ai le a design hon jong hin veo hitin ti chu India te hin tu lai hi thil chat chom jong ein sim do tawin chule manufacture langa jong hi US jong ein khial tai ti ho jong chu mu a hi in manufacture hi za ep hi jong le electronics en lang thil chat chom hi jong le hi ta manufacture langa hi US ein khial ai tai ti chu mu a hi in chlayong ga velo hen hi chiwa hi China ama sapen a hi in abana India a hi in abana United States United States America chu a hi in hi chi a hi ta in phat ma sa chu India hi athum na apangjing a hi in a hin la tu a hi US a hin khela ama hi second position a ma hi ta in aban le China hi first position hi in China khel na ding wang chu hung ha sajap na lai ding a hi in ni chu hi hoi ta isai le chun sau pi sei thei a hi in hi jong le tunia i topic pen no chu hi chi a hi po en mo a India ten jong thil tha a hin sim do vai le chun manufacture langa I chan gei hitam ti chu neu cha I ga ve chau a hi bovin to a hi India in hi chi hand grenade an sim pen multi mode ki ti pen chu I ta bang hi da a hi lo le ipi bola hi chi asim ham ti ai le phat ma salang ho new so chu an veleu chun India te hin training a bol now a hi lo vai le mun chom choma hi chi hand grenade ho ase na wa jong hi anapu za ji a hi ta chu asep ho loi jong ki tong kha eti a jong chu news mo a hi ji hi je a chu India te hin hi chi gang thei pe na neu khat develop ding a hi lo vai le a safety thei na lampang hi ngai to ding a hi ti a hi hand grenade mo mong chu a pin I kai do a hi le mini home pe na til hen hand grenade ho normal ta a hand grenade pu dan dung zuya choile secondly ho ta bang hi heta chu a pin isa do jawa ji a hin hi je a chu tu a hi ama ho hin hi chi secondly sunga chu ana sep jevin hi jong le a grenade chu ana lui ta je a chu hi chi hi thei ji lo a sep ho loi jong ana ki tong kha ji a hi ti chu mu a hin ni ja chu India te hin tu a hi atha khat a si movin hi chi tu le tu a aza pe no hi a hi ai le British khang lai ta chu ama ho chi all model momong a hi ta in ni ja chu ama wa hin atha khat sim ding neu khat safety deuding ni se ai jong la se pa ke tong kha loading I se te ki to kha theine ding ti a chu ama in manufacture tha anabol vai ta chu release anabol va agas somni le li ni a chu hi chi release anabol a hi tain a hin la mi khen khan en request nan bol je wa chu hi chi in sei chit god a hi in tu anavekit no hitin ni topic wa chu ananung lut ke no hitin grenade lui ho chu ga veleu chun hi chi to panga hi alui ta ho a hi lo vai le ta san umbi se ta lo kum mi zat ham khat an chi zo sa ho po hi cho chu ajao a hi in ni ja chu danger he a hi in to awang hi India ten hi chu ho a ko na ki ven do theina dinga chu multi mode hand grenade hi ana sim do vi ti chu mu a hian alim chu ga velo hen hi chu to bang hi alim a hi to a hi velo chu na ngo chun question na nei mai the hi chu pa a za chom hi lawam chu pa za chom e tia na sei mai the win hi chu di a hi chu pa hi a chom a hi in hi chu pa hi a chom hi kit a hi chi ga vekit lo hen hi chalaya hi imu thei deu ka ta sanin hi chalaya ki ji ho hi imu deu a hin khat hi defensive mode ki ti en khat hi offensive mode ki ti kit a hi ni chi defensive mode ki ti pen hin I to banga na to a hi lo la offensive mode hin ipi na to ham ti su ga sai ma sawatin hi chi India te hin to ai sei ma bang wa chu grenade ho hi analui pha na chu a safety ding a hi lo la phat de na ding chu ngai to a hi cho hi pan ala wa DRDO to private company anaki tho ai ta cho an sim do a hi ni chi achung langa jong chu imu deu a hi in ni che wa hi asim do na ho
za chom ho jong aji o he ni chlai ho a he anaveleu chon 10 lakhs ho vel hi tu le tu a hi Indian Army in angai chat ma a hi ti a cho ana saving aban le hi chi 400 crore mana ngeta cho ngai chat a hi in ama ho jong hin hi chi 1 lakh chu mi koma ki cho han lang ai lo la gam dang koma ki cho han lang le chon tammo mong ding a hin hi za chu DRDO to ki thu a private company chun hi chi ma Indian Army ho supply theina dinga 10 lakhs chu ana CMO ve ti jong chu mo hi aban le private company na ho chu a hi leichlaya he akisai ki nen Nagpur ki tin lang ho a hi in ama ho company hi aban le tu a ga sei got pe no defensive mode le offensive mode chu ipiham ti ga niaw khat he theine ding win ga ki hil chen kit le hen defensive mode hi 10 meter na 10 meter sunga kito kha na thei a hi in ti chu mi nagal mi ho khat so attack na ball got na hi le nang chu hoita na ki sela grenade chu na se ai le chun 10 meter sung si chu amain effect a ball thei a hen ti chu asu se thei a hi in apan le ni chewa offensive mode pen chu a hi ke na ai le chun ama hi 5 meter hi chewa hi 5 meter a hi in ti chu itiam khat na gal ki do na nang na kom la chu mi tammo mong ta a hi wang ki sel na ding bi se lo na nang to na gal mi ki nai ma ta hi cho a dinga chu hi chi ki jang ti chu nang na to kha loading ai wang 5 meter khiala na umai le chu nang chu na to kha loading hin 5 meter to nai mong ai tain hi chi 5 meter vela chu na enemy au mai le ta chu na se lut na nang chu na ki safe thai a hin la hi chi dung juya chu nang in hi chi defensive mode chu anamang tale chun nang jong na ki to kha thai a hin a hi wanga tu a ngi chi offensive mode asim na pe no chu a hi le ki dal na ding a lo ting le enemy ho nai cha uma igal mi ho nai cha uma ama ho chu ise khum nom ting le hi chi offensive mode zo hi manding ti a chu ama wain design ni ana se mo ve ti chu a hi in hi chi chu defensive mode le offensive mode neu khat iga sei theu a hi in ama hon agi idan ho a hi lovai le azan dan ho a defensive dan ho jong ana sei ven hi chi a chu hi chi akiba lo ja chu multi base kiti a hin hi chi multi kiti a hin ga veleu chun defensive mode pa chu agi idan chu a hi le gram zali le som ko a hi in aban le offensive mode pa chu a hi le gram zani le som nga bo a hi ta chu hi chi a detail ho api ho chu a hi in nang hon jong anaveleu chun hi chi nang ho mu dinga in ta do a hin hi ta chun na vet thewa yan ama hin hi chi defensive mode pa hin 10 meter chan asu se thein aban le offensive mode pa hin 5 meter bo asu se thei ti chu a hi in aban le aza na ding dan jong chu ka sei ta in itiam khana nang bunker ho vela na umai le chun hi chi hi na za thei a hi in a hin la enemy to kinaya chalaila achu grenade chu iza no mai le chun hi chi offensive mode pa zo chu za ding ti a chu hi ta chu asiam a hin tu le tu a jong hi do na sia hon jong hi ta chu a dei le win older ho jong a hin ball video ho jong chu mu a hin na hon itiam khana detail ta nge chi hla nom kin vai le hi chi laya a sop liding dan ho a hi lo le grenade an asiam do ho ne iti an asiam do ham ti ho chan ge a jong chu hi chalaya hi ki ji a hi an a hin la apoi mo ho le I ga het thei ding wa I sei thei ga het dinga poimo ho si chu to a ken kan sei ho chu a hi ta in hi chi wa hi ga velo cha ama hon hi chi company pa chu a hin hi chi company ho chu a hin DRDO to anaki tho a ni ta chu ama wa hin anasim do hi ti jong chu I het theina ding wa neu cha in sei wa hin ban le hi chu ho hi het lo wa poimo chu ti chu current affair ho vela jong question hung ki do kha ai le chon hi cho jong hi za thei a hi in ti chu iti ni ana sim do ham a hi lo le koiten ana sim do ham ti ho hi hung ki dong thei ai za chu hi cho chu neu khat I hin kivet sa jiu a hi lo wai le avel la kan sei ji a hi in hi cho chu in a het them deu a hi in to a hi India jong hi khang to le ta in galang vanoi le se hi khovel hi aphata po in hi je achu
hui nun dan he a hoi lo pha na chu India jong hi tu la ya hi advance momong ai tain mi gama ki depend pen jeng jong hi adi thei poi ti a hin phan masalanga chu Russia a izakai ki depend jiu a hi in a hin la Russia in an dal ha kitna ya masanga to banga relation a hin nei lo pha na chu India hi boys up kit a hi tai ni chu pha na chu to a hi Israel langa ko na hi thi man cha hoi ala lut kit wa hi a hin la hi chi Israel in dal ha kit halang le king up na ding theilo a hi za chu tu le tu a hi ama o hin relation akinei hoi pet pet na ama ho bol thei ho se hi kizil do a enjong ki sim do ding hi ti a chu ama o jong in manufacturing lang hi pan a hin hala le tawin to a hi India jong akhang to le tai ti jong chu mu a hin adi se na defense lang ho hi tu le tu a hi India jong hi advance ta a hi tai ti jong chu I het thei ding wa tu ni a India in grenade tha an sim do en hi chi chu multi mode hand grenade ti in jong a ki he e ti a chu iga het thei so ke ding wa ni tu ni ku ki channel mang cha iga sai theu hi chan chu hin tin tu ni ku ki channel ve zo se na chung win ka ki pa na kan phung kit ne